Kang. Koto bailo. Komi Mariam. Bailo. Matamba. Ko Mariam Touré. Why fi? Yari? La maison. Rabaila. What on? I don't know. Oui. C'est ça, maman qui est là. La jam. And they have the Mia like her. Ah. My Fanima. Ah. My no yet nene. My no that I go to one down. You're on my telephone, man. Wait. Nembiro ko lewali lo na dow ton Warobe wali yarbe walo ka danki nene ko walo ka danki ko mi Mariam Touré ko Mariama ko tanti yeah. Mina bane jolle rende. O mi wana ido koto. Nene. Nembiro. Na. Joni ara mi do wondi e koto nani? Wala me wondi mene dido nani? Mine mapala me wondi. Joni yazi. Mi lo tuda mu hawo lumba. Awa. Nana Maria mawawa kalumbu dero. Iyo do tayla mi dama ngon do tayla. Awa. Nene awa. Uy. Awa dota barmu. Nene. Mini bi dama ngon do tayla nani? Ha lumbu. Prenez ça pour moi. Docteur, prends ça. Mini nene. Ilo wondi e koto baylo nani? Ondana ta womene ndido hime wondi. Mene yadu de. Yadu hamamu. Odo utala misusta. Mwa wakawi oya hata efema. Hara gonga komako lako. Ara wondi. Awa. Awa. Kari na wonalum. Oya hata amadi. Awa. Emele wondi acheme ya nani? Emele wondi acheme ya. Tone. No musidanga. Musidang. Awa jori men nani nene koto bayla mai. Koto wero nembiro ka. La merde nani? Ngwale lemo. Awa. Me la otigeno arde salla jabi. La men arde salla jabi. Awa. Wale ni be suddabe don suddarne koto. Gana nando de fiyaltu gonga atelo. Awa fiyaltu gonga ni. Nene mbimbi na nene ang. Mbimbi. Awa bimbi. Koto ala. Awa koto fermo. Awa nani? Koto fermo da. Uy.
To bayla. Jon may no yaade. Ka on ton dalan do tude. Ha on to do tala. Fangandi. Yaade ma mo hande wali re ton. Mai. Janga mane. Omburo suru mando. Ande no wal goto ngasata Fiyon. ayali. Fiji dinne. Gardien hay goto alaga. Sele no hunde watta hande. Hunde wa ala intana en koto. Ye. Il est 0 heures passées tout le temps. Tu vois nos difficultés? Oui, c'est pas du tout. Ouais. Mais quand on est là, on est ça. Mais quand tu as eu son don, what est-ce que? Mais ndo tala min karmi wala yo nani. Artano ma walen to hande. Et mes amours, comme le constatez, heureusement il a coopéré, c'est pas d'abord pour l'instant. Donc on se dirige comme ça à Conakry. Merci à tous pour la confiance. Et aucun membre de la famille ne nous a accompagnés. Mais quand même, nous avons eu un volontaire qui a pris l'engagement de nous accompagner. Donc, c'est pas une chose qui est facile. Une mission très compliquée. La voiture n'a pas pu venir parce que la route elle est barrée. Et nous on marche. Voilà. Oh là là. Regardez. La lune. 0 heure passée. Assistance humanitaire d'urgence. Mais écoute. Janga mane. Na? Lerom. Bimbi. Nene non kanyum be ma pitum fima. E ma pi fima le. Sagmo be na ya wa inoko. Hombo to anta bedo. Ala? Wala. Ma yaren ka oto dona ni. Bega popo ina wa ubeni. Ai. Ajanga ni. Là, si c'était pas pour chose, arrête de placer pour Conakry. Tu accompagnes les malades de la vie, wallahi. Ouais. Voilà, c'est un petit peu de pied de l'autre côté. Oui. Oui. Ok. Wow.